kubaho burya ni byiza iyaba hahoraga umunezero. Hari byinshi bidutera guhangayika tugerageza kwiyumanganya. Njya ngira ikibazo cy'ubuzima bw'ejo nkagira ubwoba mu mutima wanjye, nkahora nifuza gukora ibyiza gusa ibibi bikanzitira. Igihe banumva nariho nkagerageza kwiyumanganya, bamwe banyita museke ugororotse, nyamara uko ndi bizwi n'umutima wanjye. Nyagira ikibazo cy'ubuzima bw'ejo nkagira ubwoba mu mutima wanjye, nkahora nifuza gukora ibyiza gusa ibibi bikanzitira. Nkagerageza gutumbira mu ijuru ngo mvugane n'iyandemye, ako kanya umwanzi akamvangira akanyereka ibinzibiranya umutima. Ndasaba unkunda wese kunsabira uwo mubisha nankureho amaboko. Ndashaka kuba uwapfiriye ku giti, munsabire ntazasigara. Icyo mbuze ni kimwe, mbuze amahoro, kandi burya sinjye njyenyine. Igihe gisigaye ni gitoya, ibyo hanze aha birabyerekana. Ndasaba unkunda wese kunsabira uwo mubisha nankureho amaboko. Ndashaka kuba uwapfiriye ku giti, munsabire ntazasigara. Ndasaba unkunda wese kunsabira uwo mubisha nankureho amaboko. Ndashaka kuba uwapfiriye ku giti, munsabire ntazasigara. Munsabire ntazasigara, munsabire ntazasigara.